Shubor nakaslem jong unong san hima. Keyboard pulut kilalet ban pensange akakin hun ke H&M katba kidanglet hayodu ban pet banya ya jingthau jingwo jong kidukan ki barjala ya kimar hayodu kahanyo trap achek national movement east khas hills kilalet ban pet banya ya jingthau mar hakidukan ki barjala mentakasngi ka khandu trik no pra arja apusan hadian bakalami ka jing ujor ni ginong thiet nong pet hayodu bagjidan ka jing duna thau ya kimar ki mata hakidukan hayodu kamtam kidukan jong ki barjala Kipulit kilalit ban pensange akidukhat kaseng da kabaong bakim day hok ban le kumni kram da yo jingbet da kabaong ru habakiwan dan kam ban wan lang bot kibor badai khmi knang ban right na kunu kunu jing huri hura नहीं ऑफिस से हम लोग आया मतलब मेन ऑफर होनी चाहिए इधर हाँ ऑफर नहीं होने से जो ऑफिस में देता है कैसा में चलता है नहीं कागज ini Ligram gitu nah Ligram क्यों em đây क्यों khang nó mentah gini तुम लोग 3 ग्राम में पब्लिक को मतलब चोरी करता है बंद करो दुकान नहीं क्यों नहीं nakakadaw kin nga ong dapiwa ban i walang maki concern department ba walang maki concern department lang ba hatu por ban checking tilap mi tay tilap ban sim kuno na sim nakapiwan hi kumni pinele hi kumni ta kamno mi hapan si hurura kai hurura tingin Utang ban syek bala da kimden kani kamdi kasing bandingkong kepala ajang ni kani checking man kapot ala badan lang maki concern department kampoi kan Nagiliang jog Emil syek ngimla mencetang ngimla pan ai bor eta kata kam nak sangat nam dah ayam mata suang itu nak tahu memang habagi biar ngila syek hidup kuat si jongi menang di ban kuat le trio ini rasanya ngila ini kan kumdan konfai komentar kiman dengan kan kelaban pun dia ke sini baki tinggal siapa dua cak sing habekan kata ya bercepu di dalam tai dong bang biung saja Pak tembek dak wis akibat walang nak kata dan ini kata memang ini orang sini ada tak sedang mah siwan ini ngiwan berapa yo siwan tak satu kan itu ban peni ya kata concern bangi ngirap ba ba kini kejing le tok ki kuat bikin stop semua kejing le tok mengilap mentai ki le tok di Januari itu idang perkat bangin wan lang itu ada kilalai bangin wan itu keluar sebentar ditang kejing sedang kadon kaan kadon di balai top di balai skor ipat baki gini gini dan ini tak ada kita sistem dia ni ada cek ini kalau kemikian ini lah yang ipit lang ada ke department ke igor ini ru pengen cek pengen nyelek kita yang ini kimsha nyelek ipit lang ru kimtre nyelek amno ini tinggi ini le ka jindoro ya hok jong di paiba di duan tet di mar ta dingitas do mau kilo rum biang tapi lo sedikit saru kim don adam tu mau lah tes pawit dengan sana dengan pe kita mau kan ngila tu ngila tu kili tangi menen lawan mau kini ki hab register itu mau ko menteri department dena ki hab dok ngan kesini ada katuk mesin itu mau kan kaya fair mut peni bakthok yang saya ke peni bakthok kita tahu long ni concern kita ki hak nak pengen kita ka yut hak concern department wan lang ini rungan korek yang kini nyari lang ini cak su teman ima betul ni tahu apa berkai yang ini di struktur dia try lang maka maya ke ke bagini kita penkan kata phil kata phil struktur sim lang ke ni kami NGO dangin ni ni kalau pat bai ben tre ben ni hi kan ni kecil pun kilo mata ni tang si gram kalau sepala kamai tapi yang sama wan lang baki pengen yang jing yang fi kama walang maki concern department ngimin lang kimat tapi kan detek approach na itu department kita dia permission walang baki kita lang kere mata ke nang teman kita ni nomor kini ke nomor ni re
mana naik pura ringi, Kang si Pang Pura sa ringi, kiliyan ka. tengah tahi. Nomor kuman lang may department kamu kali. Dia mata tempat berapa? Yang bisa sudah di kena so. Kima pelalak mentau ni tahu sudah kima. Kita tahu dai tahu sini tu ikhlas tak dah. Renew dan Kamandon ki authority. Kita kita tinggal apa itu cuma dah. Ya, corporate ni corporate bersih. No issue, but then the authority di benar. Hikim dan hak mana ini? Kalau mata gini badu kan dan lima betul tak. Muni bagi latih berek utang ne kom no concern department dah. Ya, so sebab lah Izin dan bersih dah. Cuma tak kemio ka Hapan don lang kaya. Ini from time to time dia ngila ada di yosen bewa di tempat bah. Kani kamdi sin banin ko ma checking. Barobor. Kata dia merabor. Kalau di bendal lang ka concern department kanang bagi. Kita kau kita trek man dengan lah. Nomor kita lebih cek kini kita harga kim dan mengenai license ke nombor dari itu dan kita mentam pilih ni mulai sekali follow up kita nak follow up. Ni apa mangi menghaplet di kamar balai mekila kilele tu. Ni si buah mangi mau. Ni si ni apa mangi. Siap mungkin dia. Mangi kecil lagi ni ada nama pihak kecil. Matau ni nak cakap sudah. Matau ni cakap sakta apa di pajak. Mata like gram lah tu narbi. Mar kini kumang makin hit pa kini por mar bari yok apa. Sebab kayo am tadi. Kayo dah. Dalam tu masalah tu apa kayo tu yok sini. Tapi benda ya ka grievance concern yang tinggi sebetulnya. Termasuk wan lang bagi concern. Jadi mata masuan dengan wan mata tempat lu Brahma. Wala bagi Yang mata sisi Brahma ni kini naik tahu sudah. Matau ni tahu sudah. Taruh di sim kebu. Balai ngom kani ba. Tujuh zaman nak kapor sekor man nak senam ba. Kamar badai batang sispa tidak di aspa. Sim kebu minta badai Christmas. Kena maham tige. Ikini kinong de ba nang ni mat hindang wan. Bat balik si mentahi badai Christmas. Bangi brom berfaj. Bat pedeng jo kani jingwan jong nek senam semai maham berfaj kinong de. Makin bet bende palat bot de bende nak mentaka hap jumpa ba. Dari mau tahu di benda sebab macam di department baru bukan betul ni di orang angke di beliau orang sikit angke bah. Mereka apa bah? Saya mentah kamu. don hok ban check. Betul time ada. Absang nak. Tolong kemudian. Jadi di sini pula adab. Bila ya pan lah kita. Solusi. Jumlah apa lagi beri. Mesti lah. Ada plus nang tadi yang sini belum ada pan. Ya kasi ay beri. Enforcement tools. Yang ini nang yakol. Yang ini nak tahu engage ada jinggon ka man yo bukon di siya. Apa itu dah. Ibu mix. Baik kan orang kau ini. Pada kiwe kisang halang kimdan isu wanlek banwan rengkat bagi authority, banwan lang bagi magistrate, banwan lang bagi konsil ni na yung sim kata maki kimdan isu banwan lang bagi siapa lagi iyo kata. Kisi ruangnya lama kan kita. Lang kami dia tak ada pressure dia tak mentah siapa nan tak. Tempat sama. Brahma sudah melihat ini. Begini di har berdini Brahma. Cuma kada kiri Ini ke step pemerintah. Nak kalian kaseng jongi ke New Trap Aceh National Movement HNM East Sales ngelawan hari ni apa yo do tentang step hadir trik menaik bakar ada urusan agabang ngelawan ban cek ya katu kan ni teli hidukan hang ni yo hamtam hang te apa pedeng yo ban pej ya kene kajing thau kajing wo ringkat bat ki license ki jengki badai labor license ringkat ru bat ya ki trading license abang ngilap po yang tay menne ngilap ba gadon sisa kajing le thop kajing le syukur joki ni kedukan hamtam kibar jela ba kani kajingwan kajingi galong ba gadon sisa kajing complain kababun ba ani kisngi beladep ba kajing complain ni kipat ba ya hamtam ya kathau go bat ngilalap ba ngila hapor bangi thau bangilai ban check ya kato ka machine joki digital machine ka bagi thau akini ki jaka ki badi ki khau ki piat ki phan ni brokhoj hilap ba kaduna du na ka ba ki umau ba ka meteorology department ka bu hilap ba ki duna hadu arpho live house of program kidukan tika peni sisa ba ka jingle thop joki ni kidukan bat bahasa kawai ru kalong ba hamtam kini kibar jelah iba kontrol esi laban ong ya kayo bahat
bat kecing le thok jungki kalong sawai ke benta kawai ba abaki di mar mata akan kamar abaki di barobor pijulap nak senam sikisnam kani keju kecing benta sengiru ba abak kamar kabaki judi barobor bo sistem kidi sispat ka menta kapoi kan tang bade ka Christmas bade sistem mai kapoi kan san arspa tingka sispa san photka de kapani baka jing knyat tingki ya kador ya kabaki di maki pakiju di kalong bian sya tena kalian kaseng jongi di penpau sya yang ni ya ai kajing maham ya kini kinong di bakani kadai tang kajing sedang bat nang ni sekhmat kaseng jongi ringkat bat kinong alam dik sentral di dinawan nakapor banwan bantalasi hang ni hayu du hamtam bakadai kata kajaka khayi pateng bahe tam jong ka jela ka jongi kemut jong kari kasi ke tia jongi pingin nom ailat pem kaseng nom ailat bangin nawan nakapor hoi meneng kajing semu jongi kalong bangin nang checking hampun teli ke depan henry ke bangi sosi kalong ba kaladon nakaliang kajing pentut di polis department kilawan ban pentut no ingi lane wan khang no bat ke kadon ka jing peni ki ba ngilale illegal ka bayawan bangi wan check hi henry de ka baburam ngila ai kajing tho sia ka diskonsil bakin don lang bat ni kene gesgi plus nang taru ngila da ai ru jing tho si muslim bakin wan lang di polis bakin wan lang ban seran ngi bangin check ikini license bat kini ki mau tho ko jungki Dari nak kalian jungki, nak kalian kadis konsil ni kem simyo, kanu kubor, kani kanu ko phone call, kanu shiti bakin reply yengi. Let's say ngi sampai bat ki hakiwai pat kipor. Bat nak baburon nak kalian ka himam liem, idang sudap ya karena ni ski lakat, bener idang sudap ya phone berki baka ki dan kecing duna beriu, bakin ai ki enforcement juki, polis juki, banwan check lambu dingi, duna ki beriu nomor ba, ki penpa ba, akini ski ba menta ka pun ha kan diga jing syatu syatiem juki beriu, tang menen si skiru, ki bukan ki tu, ramut nak ki pocket juki beriu ki batu, ki kilap ki nong tu ki ar pusa lu. Tentak pang tak kadau, nak kalian ke himam liem kim simla su, bat ai yang ki beriu juki banwan kat tadi. Sel Islam nakapor sa kupor unsay kundo tagba ba di mani kini ba ki bombiang kecil tau chulat ma kawa nga man dokoy ba ron ba aman mahamcur ki mandar bansuan ne duk ba kamay sahu ani klem kacing biang anu wat kasla bat sule illegal ani kabala penpai kariga executive ma hadu kanu kani executive kamay katrai kani ga trading license kanu barim pat kanai hadu kanu license kadon kacing kain andai man suai kulmar catering license kini kalau gua kini kat banai ki hate verify ka yo let's say kidai na po Bangladesh ru kiwan kisuan sa sangu oni long kumpislan bun suan ri wasa antar sipor ke no toh wait kaga ide ban nek sini nak yang jongi ka san SNM hadu Central Body hadu ka East Khasi Hills district wilayah wan sana nagbenta ba ngin check ya kini di dukan ibadi hane hayudo henry kalong ka pasnyo si ba nagalian ka police department ro ki mailat ini hoy ngila kang gumto lai sa tuli dukan par hagajo ka por nagalian ka district council ba sim ro kidang buteng dengi de kecing terpat jong ki khun jong ka briu nyo trep ba kador kala he hagajo ka por ka jingtheu ro kambiang dengilat tes sisa kajing theo kambiang dau mau kilo ngi tes gitu ki mesin ki bagi ya bo kambiang de kalong ke e ke baksi ya ka riba ke jeng jong ya ki pai ba jong ka priu nyo trep jong de na kata kadang dam de seu kya ka bajur nambar kata ba ya wan khrang sene bangin in checking khang ndai hoy na kaliang ki department concern department ki ba deban ai boringi ki mai bor ki boteng bingin bansi da kajing terpat jong ki nong song sinong jong kebri ni trem bakador kemburu kala he kajing theo ro kursin kam jubiang ni na kaliang jongi central bar ka is kasi baro ngi yawan ban yesak henry menta ngilap si saya kajing bombiang jong ki mau kilo jong pat kawe ka ba ngi bo kajing mahamba ikine ki try dukan sine khamtam ki barjila ki bele thok yu pai ba ki badi da ka ba penduna yu mau kilo par hakajo ka por kador ki penhe ki sim ka bun mar ba Christmas kala di ka por Christmas tumne de ingin mailan nang ne sikmat ngin wan biang ban ngin sesek ngin sialam bar kita gi authority ki badena do district council ki sim bat kumta terter la de kimwan
ngin ban se ngin hap yalam de kispa di hajar mut ban kriya krinyom be hang ne apa yo bar hap lis dari bro kowe namar kene ka jingle jongki kalong ka baksi ba ka penyap yu pai ba tham tam ubaduk uba duna ka jing kamai ka ji de nagane ka daw nagane ka daw ngin aduk menta ka sini ngin sedang ban wat jingti ban wan penya ba yo le se hadien ka Christmas ban New Year ngin hap top de ka bor la dan nagale yang jong ka police department ki mailat ande hak jing sha ka government ka di ban syak ke da kalong kum ne kambut ibriu jong kin sha si ben kin sale ben hakine ki menderi ki buan di jing di bat ki buan khayi ki buan pateng hakane ka jeli karibat ka jela jong ni dena kita kita ngin mailat da ngim yo bor dala po system tama ngin ban se ngin le ngin yalam di kispa ya jar mut di kispa jong ka briu nyu trap spray jong dari jong ka seng jong ni SNM dena kita ngin sedang pada mar ha jo ka por bagala kham ya kayo kadi ka por Christmas ngin po ay ban pedwit han ki pa ba iba wan si wan tedang han heyo dena kita daw ni cooperate bagi kulit roh ka jo ka por ba dang ni smart pat ngimat si lada nginam yo ka bor authority bangin le la kale hi namar bali ba nagale ka district council kumbalong menta ada kalong ko bre imat ka yodon bentalang bat kini ki dekhar ki biya di dukan hang ni ba ka trading license do kambiang ki ong badang rini onre kam padam te kalong kumno kalong bi anya makin play ka dukan lempat ni to stado ki bat ha ka jo ka por ham tam yu mau kilo ubangilat po la theu khilayo ihi nga thran kaleng do ki press ila po hang to da yanu jor bat ka to ka machine ka bagi po ka biha jadi nak kata daw ni ke pat jur ya ki nong thet ki nong diru bakin ya seo tho bakin ketu ya ki bakin check tha nak minta ka bha ka miet ni ka imlak sa lang borok phai tang kine hi